Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Teman-teman, kali ini saya ada di Jalan Seroja Raya di Masjid Al Istiqomah, Masjid Biru, Taman Yasmin. Ya, kita sebentar lagi sholat Johor berjamaah di masjid ini, dan seperti biasa nanti kita dengarkan kumandang azan Johornya dulu ya. Masjidnya Masya Allah luar biasa ya. Di Jalan Seroja Raya nomor 10 Taman Yasmin, Sektor 3 RT 6 RW 8 Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor Barat. Ya, kita sholat Johor berjamaah dulu di sini. Dan beberapa menit lagi dikumandangkan azan Johor ya. Seruan untuk sholat dan menuju kemenangan bersama-sama. Disimak ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا